Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu CVL Ruata Chief Minister Puzoram Thangan Ram Siam Rem Ngai Chungchang Lo Enzui tu Tur Committee Atul Angadin Tha Ati Thuasoi Aizol District Disaster Management Authority Chairman Aizol DC Dr. Lalhriat Zoliral Tein Khothal Chaume Ka Kang Mei Ti Chuak Lo Tura Fim Khur Turin Mipui Angen Union Health Minister Mansukh Mandavia Chuan Kumsang ni Somni Panga Chuan Sorkarin Tibin Waibo Atum Thu Asoi Bharat Biotech Siam Chua Nara Thorchi COVID-19 Ridanna in Covax chu Kumthar January Tha Mantran Aniton Chief Minister Puzoram Thangan Ram Siam Rem Ngai Chungchang Lo Enzui tu Tur Committee Atul Angadin Thati Thuasoi Voina si phir veng hlun GSF Futsal Ground a Phulem Phale Futsal Tournament a honna Chief Minister chuan he thui soin Mizoram hun then khata jang na dom na beisei wang emo beisei tamlu tuk wang emo in masona na tho alo thuan op pha to thina Mizomi puite thatlan na turani ti hriain ril ruzaw tak put atul changa atia masona ru rel rang din na sarkarin ma alak thu soin thomek le mabak te po alaoma ram masona atan sarkarin thei to pa chua zel dona chungzinga chuan durtlang leitan le si phirin kar kong zau po atel latia hemiatana sarkar lai puya tanga sumhua jang na dom na pek tur atel lo atibok Chief Minister chuan si phir kho pumpui chu mun rem chang masona rural din belzel na atan po a mun manei tha ania wangin zirna lam aniamo infiam na lam aniamo Chrisel na lamemo po ni se masona in akentel rural din bel thei rem chang le malak dan tur te ngai tua ril ru seng tura adu thwa soi bok ani Chief Minister chuan si phir veng hlun GSF Futsal Ground chu tangkai taka an mana tournament lo tling tak an nei nge edu sak thwa soya hein khelna mun ti puitling tura MLF ana tanga concrete zud le phulem pha ba ka mi than hem ngai te malak na kal tlanga malak na sang lo to te chu tha ati thule cheibol na tho mabak lo chu atul anga bo zui zelani tur thu asoyani Voina Futsal Ground honta khi kumsang ni somparia ta tangkhan amun ma bua sania PCC flooring turin bial to MLA Local Area Development Fund cheng noi thum don lai man ania chumi nuwa MLA fund atang bokin cheng noi li mule ania hei hi phulem phanan man ani chia puile tuiwai daido kong inkar kong pui Rajya Sabha MP Fund cheng noi somni manga lai zau na thole chia puile daido inkar tuiwai leido chu Lengteng bial to MLA Dr. L. Thangmoyan Nimin Khan Amhuna Kalin Ayenfia. Dr. L. Thangmoya chuan chia puile dai do in kalpo na le chia puya kun na thok tu chung ko engamo zat ta na kong poimo tak Rajya Sabha MP puke vanlal vena du sakna lai zau na tho ani ta le BADB suma tuiwai leido zo aloni ta chulom omati thwa soya heng na thataka thok tu te chunga lom thwa soi bokani Dr. L. Thangmoya chuan MNF sarkar tir phata tangin chia puile dai do in kar kong siam tura malak ania great thajok le kong pui pa ngai siam na atan survey how tak be ania kong pa ngai siam tur chuan cheng vai bel se somnga angai do na hei hi survey zo ani vele kong ranga sum mu na tur buai pui ni ma se covid rileng wangin ala hlo tling ri lova tuna kong omsa man lai mek chu hemi hlo tlin ma atana lai zau sak tura MP puke vanlal ve na angen na alo hlo tling ta chu achor tangkai tu te tan chuan thilom takani ati chia puile dai do in kar fur tuilen laya in kalpo theilo chu MNF sarkar nuwa BADP a khungin cheng noi som panga sengin mi hring kalna tur leido zo anita a hei hi thilom takani ati bok Aizol District Disaster Management Authority Chairman Aizol DC Dr. Lalhriat Zoliral Tein Khothal chaume ka kang mei ti chuak lo tura fim khur turin mi pui angen hemi chungchanga hian voin khan thu chua siamin Aizol DC chuan Mizoram hun ranga kang mei chuakin chena in tam tak le mi hring nun na hial chan an om thin chu thilpoi takani atia Village Level Disaster Management Authority le Local Level Disaster Management Authority ba ka ko hran tin te chu an mani veng le khuwa thewa kang mei lakami puite himnan atul angam ha la tu le zirtirna atam theyang bera peturin agena mi puite film khurna tur rang bor sap chuan tar langin electric wiring uluk taka siama MCB man theu tur atia gas manga eirong bol le thing tua
thuk mang tu ten thuk man zoa uluk takin antimit turania ramkal ten ramkal na an mei tua le chemte thatakin antimit turania arle vokvul tu ten an ran vulna hmuna kang mei ti chuak thei thuk le electric huizam te uluk zokin an thi thlai reng turani atibok hei baka hian mi tu point zialzuk bung timit thalawin khoi hmuna ma an pai mai turani lova kang mai thei thil petrol diesel gas le khonwar tuizuar ten kang thelna man ruwa anin chhop ngei tur ania kang mei chu atran pui tu kowin chiat na thlen na mun chiang taka hril thin tur ania kang mei chu apal thila rang takin fire and emergency services phone number 101 biak po wat turani aizol dc chuan atibok phalna nei lova ramsa tol ruk tun thani somni panga christmas nia sai phai police ten an man chu scholarship dfo kuta ni zan khan hlan ani sai phai police outpost check gate duty te hian phalna nei lova tol ruk ngau pahni le ole pakhat christmas ni khan an mana heng ramsa te lir theya phurtu namdang driver pakhat an man tel bok ramsa te phurtu auto rickshaw driver zakir hussein kumsom thum panga Rajnagar Bagabazar Kachar district a cheng nia inchhal in soidan chuan ni somni panga jing khan an khuwa baga atangin no chon puya khwal zin da in akala no chon puya thlen nu an kholama akir le main phone mangin mi pakhatin a hriat ngai loin aron bia no chon puya tanga parcel pani phur tur le a phur man chu Mizoram le Assam ram ria in petur angin a hrila phone mangaron betuin a hril angin parcel pani chu bagalam panin a phurta a ram ria thlen main sai phai police outpost check gate duty te chuan athil phur an endik saka police te hian phalna nei lova nung chatol ruk nia hriain an mana thu boi po zialu ngal ania auto rickshaw driver hian police in athil phur an endik sak nuwa athil phur hi a hre chiang ve chau ni in asoeni sai phai police outpost duty te chuan hemini vek hian an thil man le auto rickshaw driver hi vaireng te police station a anda chhohala nimin tlai khan vaireng te police station a hian vaireng te a veti doctorin ramsa te hriselna din mun endik sak nuwa nizan khan scholarship dfo office a phur chho ania voin khan ramsa te khungshran na tur siam ngal ani social welfare minister engineer Laurin Oman nizan khan msu darlong branch 10 darlong community hall a zirlai ti thalom puina hun le an pol din cham kum thumna an lom chu man puya engineer Laurin Oma chuan zirlai ti thachoi moi tlak thanem tak darlong khotlang in an nei le msu ten choi moi na hun bo saida chang an hria chu lom ati thua soya choi moi na dong tu te chu tuna an result le choi moi na an dona du tok mai lo tur le an kalzel na tura chona ngai jok turina cha a zirlai kal khom te chu mani tuma chianga tuna changa lo in bo saina chang thra turang enin rin omna chelna le ti takzet na nen mani zirlai theu an zir chuan hlotlin na an chang ngei don ti arhil ani chanchin thar hi all india radio aizola tanga puan ani kumin chung hian ram chunga tb veizat za som pariatin an tlaniama Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan kumsang ni somni panga chuan sarkarin tb nuai bo atum to ani ati tb na nuai bo na tur project atan hian Indian Oil Corporation Limited IOCL chuan Central TB Division le Uttar Pradesh le Chhattisgarh tenen inrem na MOU an ziak toa Uttar Pradesh le Chhattisgarh te hi India State lian zinga TB vei tamna mun ani darkar somni palikalta chung khan India rama COVID-19 shikai za somriat pariat mu chua ania darkar somni palikalta chung ve khan shikai za somli pakhat en koldam anni bokani tuna hian COVID-19 shikai en koldam chu za somko pariat point pariat anni meka shikai en kol mek sang thum zali somruk pariat anom bokani darkar somni palikalta chung ve khan COVID-19 shidana sing ko chuang pek ania azawai ram chung COVID-19 shidana pek to za chu dos vai bel chejani somni chuang ani to ani Bharat Biotech siam chua nara thorchi COVID-19 shidana in Covax chu kumthar January thachon hulam khian mi pui man thei tura chhop chua ani ang Hyderabad mun pui nei biotechnology company chuan an shidana siam chua chu dora cheng zarian man tur ani thon soya sarkar hne na le chuan cheng za thum somni pangaman ani don thung ani Bharat Biotech ku chuak in Covax hi nara thorchi COVID-19 shidana dos ni na atana man theile athual non na dos atan po pom masak ber ania
kum som pariat chin chunglam tan thual nan na dos atan man thei ani don ani Union Home Minister Amit Shah chuan voin tlai hian Jammu and Kashmir maso na le ven himna chungchanga thunei tu sang thut khom akova he thut khom delia kowa hian Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala te JNK DGP Dilbak Singh te Security Agency ho tu tele officer senior te antel dona Amit Shah hian Union Territory Ladakh ho tu te a thut khom pui don bok ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Chief Minister Puzorang Thangan Ram Siam Rem ngai chungchang lo enzui tu tur committee atul angadin tha ati thwa soi Aizawl District Disaster Management Authority Chairman Aizawl DC Dr. Larhia Zoliral tein khotha chhome ka kang mei ti chuak lo tura fim khur turin mi pui angen Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan kumsang ni somni panga chuan sarkarin ti binuai bo atum thwa soi Bharat Biotech Siam chua Nara Thorchi COVID-19 Ridanna in Covax chu kumthar January tha man tran ani don chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani